Kublai pi baroch ka thup khubor jungi dan Bosco Media Network. Kimat kipa kongsan mentaga singi kilong. Pelat ambulans Sumar Jingri Menteri Kesorkar India ha Mahendra Ganj. Ujor u Rinaldo ke Sangma MDC Rongrong Sham Menteri Rangba u Konrad ke Sangma. Ais ngobha kilong ye khandai lak 800,000 Ndriu spa live Ndriu tengka syakakam. Ban penbena ke HSPDP nyongut ki kerteng jong ki kertong election. Tementang ne phaj ki khubor ki bakhamnya. Menta haki than joka Mahendra Ganj Southwest Garo Hills ki nongri jingri ki masi ki sniang ki belang ki siar ki mo bat ki dokha ki la yo ki lat ki lenti ban sumar ki jingri jong ki haka rukom ka bakhambha namar menteri ke Sorkar India uba pej ki kam penroi ri jingri Parshotham Rupal haka khatwei terek ula pelat patba ya ka ambulans sumar ya ki jingri mobile veterinary units hashnong Mahendra Ganj jongate ke district ula pelat ya kini ki kali ha Garo Badha haba ula wan jingo ya ka nekathan Kinongri jingri ki badan kamek jing sumar ke jingri jongki kitang shupon cha number I wei khandai ndriu ar ka ambulans sumar merat kan wan poi sha sem jongki rengkat beru doktor bar kinong sumar sukhere ki baro ki jidan kam lapen biang lut hakane ka ambulans sumar jingri ki bapang Uparshotham Rupal ulale jingo ru ya kayo khapot ha kai lachar ya ki jingker sainar ha khapot Bangladesh bat ya ka ketem ki sipai yada khapot Border Security Force BSF ulaya kendu ru ya ki officer ki ba pentrei ya ki kam penroi ha ki than khapot पूरे देश के मवेशियों के लिए ऐसे दूर दराज इलाकों के पशुपालकों के लिए पशुओं के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट माने के पशुओं की एम्बुलेंस भारत सरकार के खर्चे से देने का ऐलान किया है और इसके चलते 17 एम्बुलेंस मेघालय राज्य के लिए भी हमने मंजूर कर दिए हैं उनमें से 5 आपके मेघालय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं बाकी के भी 12 बहुत जल्द आपको मिल जाए उसका मैं प्रबंध करूंगा आपके वेटरनरी ऑफिसर्स बता रहे थे कि हमने 17 तो मंजूर किए हैं और भी 20 अगर हम मंजूर कर देते हैं तो बड़ा इनको अच्छा रहेगा मैं इनको बताना चाहूंगा और आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से वो दरखास्त हमको भेज देना हम आपकी वो दरखास्त भी मंजूर करेंगे क्योंकि आपका हिली एरिया है आपका एरिया में दूर दराज के इलाके में पशुपालक रह रहे हैं उन सभी को इनकी मदद मिले तो ये बहुत अच्छा होगा ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है उसकी खूबी क्या है उसमें डॉक्टर होगा उसमें एक पैरामेडिकल स्टाफ होगा एक ड्राइवर होगा उनका खर्चा भी 90% भारत सरकार देगी आपके राज्य के लिए UMDC ka rongrong Rinaldo ke Sangma ula ujor sa Menteri Rangba u Konrad ke Sangma ya ki jingsniu ki surok damra bajeng doba ya ka stadium bat ya ka Badri Rao Company ki ba hadu menta kimpat UI ya ka no ka jingshna ni jing maramot ya ka balas dang nadu ka senam 8,000 khat khandai ula ongru ba ka surok gajing bibra kala sniu renjan bar ka jingsiang rong kala long ka ba torti hadu kata kata Hakashithi ujor sa Menteri Rangba u Konrad ke Sangma ula kentu ban pendap no yakini ki surok kumba ka Sorkar Jilla kala penbena barban pensange mardor yaki jingtrei juki kontraktor Kwan Mentoy Shimet No senyang ki pat ba ka kunhun jong ka kam khandai lak 800,000 Ndriu spa lai pon riu tengka na ka benta ki jinglut jingsep haki election yeng dorbar thawan ka jela kaban long haki ni ki khandiat tayo mentau snam 8,000 arphulai laya thu ki noyalam ka ni ka kunhun haki lat pathai khubor haka khatwei tarik ukala lengkot kakam hadu menta kala penbena bakan penyeng laimur ki kertong ki bakan thum ye ka kong Angela rengat na South Shillong Laban ye ka kong penhun Kharsentiu na East Shillong Lajungkra bat u Reverend Pastor Kersoi pertu na North Shillong Maukar. Kani kapisa bakila yo lum kalong ka jing ai ngobha juki pat ba ha bakilet batai bat pensyai haki thliu yeng yaki nongrem bat ki jing thmu ban pentre kam ladra ka poi shaka thong ban long ki MLA hadin ka election 8,000 arphulai. Nakabenta kanita election kapanuan.
Te hakabaya day bat kadi kajing ya ganti kajongi ngila yo bandrung komba nyau ko persen kilong ye haman ngati constituency kidang don batang sa katu kat ni bat ni kri ganti ba lada kasya kapur ni kermen bangi kwa begin pendap begin yo bandrung lut syakilong ye jong kidong chong chnong kat bala ni persang na kalian kajongi de bat harangkat bat kajing rung ye ngila yo ruban penlong katu kat di ki jingelang ki barit bat ki nong shong chnong haki kentot ki jaka ki paper te ya kani ka campaign ka jongi hi kumba baro ngetip kani ka campaign ka ba la kershan tege taki pat ba nong shong chnong tinggi khot du ya kani ka platform ka kam platform ba kani ka campaign ka jong ki pat ba nama la kershan du ya ka taki pat ba hi te hadu menta nadu benai yayong basdang nadu benai April hadu benai hadu kat kalai kuai tarik jong benai Disember kakam kalayo ban lum yo senyang ubakot chaka khandai lak ar phone reu hazar reu spa lai phone reu tangka bat na preng kata ka khandai lak tam ga bangilayo ban lum kapisa komba saulak lai phone reu hazar ar spa tangka kadai kabalana senyang daki Brio bat kinong shong chnong jong ka jilla Meghalaya ka jongi. President ka Seng Hill State People's Democratic Party HSPDP ba KP Pangyang. Ulapan bena ya ka thup baningkong. Hinyongut ki kerteng jo ki kertong ba ka ne ka Seng kan pengyeng ha ka election ar hajar ar phulai. Ya ki kerteng jo ki kertong lapan bena do ba H Witting Mausor Chairman Central Election Committee jong ka HSPDP ki ba kan thup ya ka kong Evelyn Kharbani Mauhati ba Primson Makodo Omsning ba Shakliar Warjri Mauthat Rashan, ba Sanjit Kensai Shangrit Nongston, ba PK Pangyang Rambrai, ba Matthius Dkhar Maushinrut, ba Milan Singh Lingdo na Maukerwan. Ya ka thup kurteng ka ba ar ka ban kentup kambun ngut ki kertong en penpenapat ba haki khendiat sngi banwan laya thu unong alam jongani ka Seng. Party Hill State People's Democratic Party mentakasni ngi like yaka first list ki first list mentakasni ki ba like mentakasi kide kini nengkong A Mauhati Asti Srimati Evelyn Kharbani Khatway Umsning Asti Shri Primson Makdo Lightway Mautarashan Asti Shri Shakliar Warjri Lightwar Nongstoin Asti Shri Sanjit Kensai Shangrit Lightpulai Ramrai Asti Shri KP Pangyang Lightpusau Maushinrut Asti Shri Methodius Dkhar Laipun Rio Maukerwat Asti Shri Milan Singh Lindor. Kini kita ki nyomut ki ketong ki ba ngila pelat ki kumka first list. Kahnyotrap Youth Council HYC Maulai Umjayur Unit haka khatway terik ukala lengkot hapo ka jingalam jong usamla tinong rem kelalet penuh jingarap ya ka yeng jo ikong Martina Nonglang kabala plu kensan menen ka step khandai shiteng AA namar ka jingthut haka boarding electric hakate ka yeng la shong wai da santli ki rempe yeng ki bashu imbalas ni bat ki basa hakite ki yeng baro kilong khat nyongot ke HYC klanno senyang do khau ki blanket pan shini bat ki wei de hakani ka sngi la senran lang ya ka umjayur unit da usamla enlang sawian bat uba donbok lang kharlingdo. Nah, kalian juga nak berhun isolasi kasih mulai menjadi ngidak dapat juga si pengitip bahadong hisno juga bekerja kami dari bangi ong bakarang lat nak mesin ber nang ingin nak sopan nak kalian juga kumga isolasi ngim ngak ban ai bon lani ban kena kam bon dari berhun ngila siapa langnya siapa nak menjuri ni nak siapa gini ai kita kerban bahkan siam pen pedang ini bab nak kena tantang disebut.
Kinongyalam juga seng All India Trinamool Congress kiba kuntup u Dr. Mukul Sangma, Richard Mrong Marak bat kiwei kila pelat ba e jingruai election jangka seng All India Trinamool Congress hatura hakat wei terik u kelalengkon. Ubenoi deka ubana shnong arai mile tura ula klat hashen hadut noi Assam hagabaka kali baunya ka Swift ML08C 7100 kala takhu prak markhmat bat ka mini truck ka bawan persha yau kijing tokit kidangya chakmat laong ka khubor badak itu ki khubor lapoi ka bakun tat hadu banginde syambiang khublei shibun